Ćao ljudi, u današnjem videu govorimo o najmoćnijem srpskom gradu u istoriji, a taj grad se zvao Novo Brdo. Taj grad danas ne postoji, možete vidjeti ostatke istog grada na netu, možete otići na tu lokaciju a možete pogledati na našem kanalu upravo sada. Upravo to. Kada se prvi put pominje Novo Brdo? Novo Brdo se prvi put pominje 1319. godine za vreme vladavine kralja Milutina. Ali da mi sad ne dužimo toliko taj istorijat, govorit ćemo samo o, da kažemo, tim nekim nevjerovatnim činjenicama vezanim za sam grad. Tačno. A taj grad je na tom svom vrhuncu, negde početkom 15. veka, brojao preko 30.000 stanovnika. Kako bi vam pokazali nevjerovatnost samog podatka, samog broja, uporedit ćemo taj broj sa nekim od najmoćnijih gradova tadašnjeg doba u Evropi. Tako da, na primjer, u Francuskoj, grad Lyon je brojao 25.000 stanovnika, grad Nürnberg u Nemačkoj 18.000 stanovnika, Sevilla 15.000, Rim je imao 33.000 stanovnika. Sada možete da zamislite koliko je to nevjerovatan grad bio i šta je predstavljao za svoje vreme. A eto, nažalost, zbog Turaka i svega toga što se desilo, danas isti taj Rim ima preko 2 miliona i koliko? 700-800 hiljada, a Novo Brdo je jedno selo koju sa tim selom i svim zaseocima broji po popisu iz 2011. nešto preko 6.000 ljudi. Ali šta ćemo? Idemo dalje. Grad je dakle bio mnogoljudan. On je bio podeljen na četvrti u kojima su živeli Dubrovčani, Kotorani, Italijani iz raznih gradova, zatim Romeji i Ugari, naravno Srbi. Tu se trgovalo, sam taj rudnik i Novo Brdo i grad je bio poznat u tadašnjim hronikama kao grad srebrni, uistinu i zlatni, i zvali su ga još i majka gradova. Dakle, u njemu je boravilo mnogo zanatlija, imao je puno kovača i zlatara, zatim krojača, obućara, kožara, drvodelja, voskara, grnčara, pekara, mesara, dakle jedan ozbiljan grad sa ozbiljnom infrastrukturom i, kažemo, brojnim zanimanjima koji su potrebni jednom tako velelepnom gradu. Od majstora u njemu su radili topolivci, majstori za izradu samostrela, puškari, sabljari, štitari, kamenari ljudi koji su pravili đulad za topove, pošto su ta prvobitna topovska đulad pravljena od kamena. To je bio grad sa mnogo crkava. Imao je čak i biblioteku i prepisivačku radionicu koji su radili izvrsni zoografi, dakle ljudi koji su prepisivali to. Dakle, nešto što je jako malo gradova imalo u to vreme. Novo Brdo se sastojalo od grada, odnosno tvrđave, i podgrađa. Sami zidovi su bili debljine 5 metara. Da, nevjerovatni podaci. I imali su kule visoke do 13 metara. Tako da to je bilo jedno impozantno upravo. Utvrđenje. Dakle, 5 metara to je jedan širok kolovoz sa 2 trake, je li tako? Magistralni put, tako da možete zamisliti kako je to izgledalo. Neverovatna infrastruktura, arhitektura samog grada je impozantna, tako da taj grad je stvarno opravdano nosio naziv majka svih gradova. Jasno, možete i vidjeti ovde upravo na ovim slikama koji idu kakva je to fortifikacija bila. Grad je bio toliko moćan da i kada je Despotovina prvi put pala padom Smedereva 1439. godine, on se sam držao u unutrašnjosti gotovo 2 godine. Dakle, zamislite, cela Srbija je pala do Save i Dunava, dakle, Turci su došli do Save i Dunava. A jedan grad na prostoru današnje Kosova i Metohije se drži, i to gotovo 2 godine. Dakle, bio je nevjerojatno bogat i jako dobro pripremljen za svaku vrstu napada. Međutim, nisu mogli da izdrže baš večno, nisu stigli da 2 godine, da kažemo, falilo da dođe to oslobođenje od Turaka, pali su po tursku vlast i grad je doživeo strahovito pljačkanje i pustošenje. Dosta ljudi je ubijeno, a dosta ljudi je raseljeno. Dakle, samo iz tog dela Srbije, kada je Despotovina pala, preko 200.000 ljudi je odvedeno u Tursku. Dakle, premešteno sa jednog mesta na drugo.
To je bila inače česta turska praksa. Oni naravno nisu čekali dugo, podigli su ustanak i oslobodili su se na da kažemo, kratko, ali to je bilo kratkog, da kažemo, veka. Turci su ugušili taj ustanak i dodatno poklali stanovništvo. Međutim, već 1444. godine Novo Brdo se oslobađa, obnavlja se despotovina i Novo Brdo ulazi u sastav te obnovljene despotovine. Međutim, Turci ne miruju. 1453. godine pada Konstantinopolj. Dakle, jedan od najtužnijih dana u istoriji, ajde da kažemo, pravoslavnog sveta. Nažalost, tom podvigu turskom su pomogli rudari iz Novog Brda. Despot Đurađ je bio prisiljen da pošalje rudare koji će kopati tunele ispod zidina Konstantinopolja kako bi rušili kule i slično. To je bila jedna stvarno tragična uloga našeg naroda i to smo nevoljno radili. Međutim, čim je pao Konstantinopolj, Turci su se okrenuli ka Srbima i krenuli su u pohod na Novo Brdo, zato što su znali da ako unište Novo Brdo, glavna kasa i najveći ekonomski centar srpske despotovine prestaće da postoji i samim tim Srbima će zadati smrtni udarac. To Smederevo koje je bilo podignuto gore, u odnosu na Novo Brdo je bio čist ukras, privezak. To jeste bilo impozantno utvrđenje, ali ako gledamo grad kao ekonomsko, administrativni, odbrambeni centar, Novo Brdo je bilo 100 klasa iznad. I to su Turci znali i onda su krenuli prvo na njega. Prilaze tom gradu čuvali su Nikola Skobaljić i Dmitar Krajaković. Oni su uspešno čuvali te pristupe, u više navrata pobeđivali su Turke. Nikola Skobaljić je do te mere razgnevio Turke tim svojim pobedama da je lično sultan predvodio vojsku u napadu na njega i njegov grad. Turski hroničari beleže u toj bitci da ne pamte bitku protiv toliko malo ljudi, a da je više ljudi izginulo. Dakle, Nikola Skobaljić je bio jedan od najvećih junaka te epohe, a o njemu se inače jako malo zna. On je bio između ostalog i prvi čovek koga su Turci nabili na kolac, prvi Srbin koga su Turci zvanično nabili na kolac. Nakon smrti Nikole Skobaljića udaraju na Novo Brdo. U aprilu 1455. godine dolazi velika vojska pred Novo Brdo i počinje opsada. Dovučeno je mnogo opsadnih topova, jer je, kako kaže jedan hroničar, glas o snazi i neosvojivosti Novog Brda dopro do nebeskih ušiju. Dubrovčani pišu, evo citiramo: "Evo krvožedni i vrlo surovi turski car, opšti neprijatelj svih, napao je grad Novo Brdo sa vrlo brojnom vojskom i različitim nečuvenim spravama i radi sa varvarskim vojnicima da ga potpuno zauzme." Znate šta? U podnožju kula grada Novog Brda pronađeni su đulad različitog kalibra. Najveće đule je bilo kojeg prečnika? 63 cm. To je moglo da izbaci samo najveći top toga vremena. I samim tim, po kalibru tog đuleta koji je nađeno u Novom Brdu, ne jedno nego više komada, neki se čuvaju i u muzeju grada Beograda, te topove izrađivao ugarski topolivazak, Evropljanin Urban, i isti ti topovi su najverovatnije gađali Carigrad godinu dana ranije. Tako da je grad čekala strahovita opsada. Grad je bio bombardovan 40 dana bez prekida, bez ikakvih nada za pomoć. Dakle, Novo Brdo je grad u unutrašnjosti, nema ni more iza sebe, pa da preko mora dođe neka pomoć ili da se izvuku, nije na Dunavu, nije na nekoj velikoj reci, pa da imaju bilo kakvu odstupnicu, ne. On je bio kopneno zaključan i nije postala nikakva nada za pomoć. Iako se nalazi u tako beznadežnoj situaciji, on je odolevao. I na kraju je sultan, da kažemo, obećao građanima da ako se predaju i otvore svoje kapije, da će poštedeti stanovnike, da će im, ajde da kažemo, zaštititi to pravo na imovinu, na imetak i da niko neće biti ubijan. Naravno, svi znamo, a to i Kuran kaže,
da data reč neverniku može da se pogazi kad hoćeš. Čim je ušao u grad, nastalo je pustošenje, grad je strahovito opljačkan, kaže, turski hroničari kažu da je iz njega izneto blaga koje ne može da se izmeri i izračuna, tako su oni to otprilike govorili. Od toga uzeli su 320 mladića, onako sposobnih, dobrograđenih za janjičare, 704 žene, najlepše, je odveo u svoj harem, a ostale je podelio vojsci da ih slobodno siluje. To je bilo to obećanje, a naravno sve što je bilo sposobno da nosi mač, da drži muško, to je stavljeno, tačno ima tamo i opis iznad jednog jarka, iznad provalije, tako su ubijani i bacani. Samo da napomenemo ovo što on rekao, nevernicima uvek može da se pogazi reč, njima su svi bili nevernici koji nisu jednostavno prihvatali islam. Znači svaka druga religija je tako doživljavana. O snazi Novog Brda i o sposobnosti da se Novo Brdo i dalje brani govori jedan turski popis koji su oni napravili po ulasku u grad. To jest šta su zaplenili od oružja. Marko, budi ljubazan, pročitaj nam šta su oni to sve zaplenili kada su došli u grad. Zaplenili su 30 oklopa, znači punih viteških oklopa, 6 spahijskih oklopnih oprema, 3 velika i 5 ostalih topova, 55 pušaka, 15 heca šaltire i 3 topovska upaljača, 30 samostrela, 3 sanduka strela, verovatno samostrelskih projektila, veretona, 4 luka i 25.000 strela. Ovoliki broj projektila govori da je broj samostrela i lukova korišćen u odbrani morao biti veći. Tako da... Zamislite oružaru sa 25.000 komada strela. Dakle, to jasno govori o odbrambenoj moći. Da je grad još mogao da izdrži, govore i podaci isto turski, koji govore o brojnim ambarima punim žita, raznih vrsta. Tako da hrane nije falilo. Dakle, samo su verovali reči sultana i naravno prevarili su. Ishod je bio isti. Ovako bi se držali, možda bi stigla neka pomoć, nikad se ne zna, ali verovali su reči sultana i otprilike, kao što rekao, ishod je isti. Stradali su na najgori mogući način. Tako da time se završava istorija Novog Brda. Grad, takav kakav je bio razoren, vidite na ovim ilustracijama, takav je dočekao i današnji dan. Kiše, stotine godina doprinele su da on orone do ovakvog stanja u kome ga danas vidi. Dakle, da Turci nisu došli i da nije došlo do tih bitaka, mi možemo samo pretpostaviti kako bi danas izgledalo to Novo Brdo. To je vrlo interesantna onako projekcija. Kako li bi to izgledalo danas? Verovatno bi bio u rangu najmoćnijih evropskih gradova, na primjer. Tako da Novo Brdo je samo još jedan od, da kažemo, tragičnih saputnika našeg naroda. Ali ga se trebamo sećati i trebamo učiti o njemu, zbog toga što se danas mnogi otimaju to Novo Brdo. Naročito Albanci, pa onda da bi maksimalno naudili Srbima, navode da su te crkve koje se tamo pronalaze, da su to rimokatoličke crkve, nije da ih nije bilo, ali da baš najveće, ajde da kažemo i najbolje crkve, one pripisuju rimokatolicima, da upravu grada pripisuju rimokatolicima i sami znaju da ih tada tu nije bilo. Dakle, jedan veliki genocid na našom istoriju se dešava, tako da smo eto rešili ovu epizodu da posvetimo jednom tako veličanstvenom i misterioznom gradu Novo Brdo. Ako imate nekih pitanja ili sugestija, postavite to u komentarima. Ne zaboravite da lajkujete video, da ga podelite sa drugima i obavezno zapratite kanal. Ćao!